Ninkethi nkatho na ntune mutegerero TV bwega nuntu bakona kanya kugwatanira na woni bitagwa Ntiniari Kenywa. Tukianjiria nteto cietu Akenya no betite na mbere gwetera mpumi cia giti kia Orais Onde nkiama ya miankana ithurano IEBC yetite na mbere kwamukira form muthemba jwa 34 bikagitene gakatugwatane na mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mwongera imwe kwa imwe kuma Bomas of Kenya tumenyithie aria bakinyira. Boniface kanyaga kanigako. Muthenya jongejo mwega jo kiumia Beto Kenywa turi waja no turingite kana ino twambite kambe kithiruko kinene giotarira kura cio rais aja Bomas of Kenya na kire kwethiro ikenderia ni ati no utari bwethiro tubukenderia nyuma ya kwa Anthony aja lakini mantu jetiro ya kirire iteo lingitharite na ntuko goro ja rombite kwetho kari kagitene gaka barabara ringa etuma kana nara kurethera kwena gasheshe gaka inge igukirire tukinya ario kari ne thire tukiongereka Anthony aja nonto baraba kwethero betonya no mwanko wethero kiona ni abibali byothe bya kwethero wetonya Anthony aja na kinya inyandiki ba Nteto bongo no mwanko wethero kiona ni baji si nyingi kenomba kwethero kinya Anthony aja na ko itukwigira Nteto irombira kwethero kiumira mathaine jatha kenda cho tuko itithiro icokira kairi nonto bo kali bravo kwithira bugie kwa Anthony aja kiri Nteto ire chumbita kwithira chitumirwa kachumbira kwithira chitumirwa rukirwa ntuko na ro mathene jatha 11 mukarigiti chebukati nethirwe kana nkiamaja IEBC mbe kwithira itumiria gukinya go form cha 34B igana rimwe ra 42 kana 142 ko kathithie cha buria guitania kuma kiri magana jeri na 90 291 amo diaspora no kona ire chumbita kuthira chitigirita kwithira chikinyira Anthony aja na ko no irigiro bure na gukinyo kinyira mathene jogoro ntukwena Akenya bakethiro bemenya o ukamano rais wao na ko lakini kire kirio ta returning officer babonde magana jeri na 90 batiromba kwithira bekinya Anthony aja kinyete lakini aitiromba kwethirwa chitumirwa likana no mwanka mutaratara jo gutumiria form cha 34B kwethirwa byethingatirwa kuma returning officer ba kinyano mwanka bakurukire kiri mukadisha bukati ategithanirie coka chinenkero kiri aitingo ba IEBC ba ICT bethirwa beskani bonethirwa icha uma then and copies chithirwa chethitho chithirwa chinenkero agent bantere chonde kibaraba kuthoberura giteyeki na mwankira nande kwina form kuma kuna returning officer magana jairi na 70 bara bombita kwethirwa bekinjira Anthony aja kana 270 na bara bombita kwethirwa kana bara bombita kwethirwa batikinyite Anthony aja mwankira na ndeiba kuma rutere kuna form imwe kuma ruterwa Bungoma kuna diaspora itayethirwa ikinya Garissa kuna ithatu Kajiado kuna imwe Kisii kuna imwe Kisumu kuna imwe Mandera kuna imwe Mombasa kwene emwe Nairobi romba kwethiro itumwa kana mpumi checho mba kuthachire kiro mathaja makai form cha 34B ithatu chitigerie kwethiro chikinya Anthony aja Narok kwene ijere Nyamira kwene emwe Vihiga kwene ijere na West Pokot kwene emwe intoto kwena form cha 34B 20 tromba kwethiro chikinyira Anthony aja na ko chomba kwethiro chikinyira na process yo ndhe thiro ithingatirwa ojoro nomba kwethiro enkiuga mukaite chabukati ya kurukira nenkera ICT agent bonde bayikurukira bora chisasawa chithiro chitumirwa Anthony aria na ko kwena wirigiro bunene Beto Kenywa Nteto yomba kwethiro ikinyira muthia mathaine jangi jatha 10 na 11 kwethiro tivuru ikethiro ikiumira na ko rikana IEBC bena ntuko inge ithatu na ntunaru ntuko inya betara kwethiro berekeria mpumiji cho rais na barekeria oja wethire akethiro ninkirwa certificate nyuma ya culmination ya form ya 34D ire tumairia kwethirwa ire tumairia mpumi chia muthia chia Orais likana munga yume kimwa ki 34A 34B ire ni ekethiro imete kiri kuringaniro kiri form cha 34A ethiro kinyira form 34C ire chibukati akethiro etumirara na 34D ire akethiro etumira ku announce kana gutumirio ro kethiro chindite gite giki na ko kulingana na araba kinyirite nande no bethito bethiana ukeja kulinganira nteresho ijire bethito betejana na betejana namba intare mono na ko ro kethiro chindite ungi tukwirire thira muchindite na nkurukie milioni imwe
lakini gintu gya gukira na gwetera ntukwena rua baba kwithirwa betwa itibibiri kana ndume icho ijiri Ondinga na William Samoei Ruto bakwithirwa bekanchene ntere mwanya chiaja Nairobi. Ondinga rutererwa St Francis Karen Catholic ya ruterwa Karen aja wakwena aja Bomas. Ruto nona kwithirwa kumianga yo ruterwa guntu kwa etherwe karana kou bonde no irigiro tu bethire tu bakionania na bagikira ntu bao ati nteto jikethire kinyira muthian na bakethire beka mata umbani kya kumenyana ati Beto Kenyua mwanka ntuko Jumaine nkiameja IBC nonturikane na ntuko mugwanja na jikethire chitara kuma ntuko iria nteto yambire kwethire ikarika kana nteto otara kuringithania form ichi 34B yambire kwethire ikarika na kou mwanka ntuko Jumaine bene okwethire bethia ngogeje nejo ukuruka ikethire crisis nene mono kiwatho nonto bakethire bonite sheria nako ikugianga kugiangia nteto iji kwethira ikinyira muthia na Kenya bethire bemenya no rais wao kire chimbite kutha chikinya rutero miro ni nyinge mai kwetikini to biri bitromba kwetha bitu miro Antoneja egoro tronere rutero abori barembra kwetha bekinyire yao rutero no dimenti rutero southimenti egembe gatigati egembe borogoro rutero atigania east nenya rutero rwa county cha kana constituency cha rutero county ya Tharaka Nithi nako tukendelea tu karawaja Beto Kenyua tuko ekimie tukendelea gukumerio waja nakuthitha inya twi tweterete ke mutheja Kenya bubangi kire kethiro gikiumira Betty. Ibwega sana ni mwandiki wetu wa Ntito Boniface Mwongera imwe kwa moto getana mbere kugwatanira nwe magita ko magita ndire akethwa na gintu gya gutumi yawo tumenyithia atutena mbere na toingi na ndi nyuma ya kithurano kiria kirikite ni kuonekete insensi ya utongeria aria siasa bakatha utongerie ne bachindi na bangi bona ni ochindi kiraito murungi nyuma yawe kwithirwa ari utongerie ne kuma wathanine bomoi ni umo watongeria bara banite bangi ni mithikali nturi Josephat Gichunge Kabeabea Mauka Maure Kubaikiringo Victor Mutuma Karithi Aurora ari mutongeri wa baraba ingi mbungene county ya Meru amwe na MCA 35 county ine mwandiki wetu wa Ntito Morgan Mwiti na kumurika chindi na achindo bakithurano giki county ine ya Meru. Pumiche kithurano giki niretete irera bibieru kirotongeria kaunti ya Meru nyuma ya Meru kuroka rukire inda na kuringa kura chiao tariki 9 cia mweri juju atongeria bamwe baanire baberu bajo kiotongeria na bangi barabara rio baanwa kirigiti kia ubunge Dr. Shadrack Mwiti niwe mubunge mweru wa South Imenti Kirimangushine achinda rejaire ja mubunge wa Central Imenti na gutweka mubunge wa mbere buru gutongeria ibindi bire muthingatano kuu. Mpuro wa Buri niwe mubunge wa Tigania East arena ku Dr. John Mutunga niwe mubunge wa Tigania West kwa gipindi kia bire. Dan Kele niwe mubunge mweru wa Egembe Central arena ku Julius Taitumu niwe mubunge wa Egembe North nawe John Paul Mwirigi ajukia utongeria bwa Egembe South kwa kibindi kia bire. Bona bubureo kwina bobanite kireto murungi na ashindi kirigiti kyo ngavana amwe na mithikali nturi uria woneria wendi bwa gitigiki meri emikai yake mbere kithurano. Mauka Maure ashindwa kiri ubunge bwa Egembe North Gichunge Kabeabea ashindwa kiri ubunge bwa Tigania East nayo Kubaikiringo ashindwa kiri ubunge bwa Egembe Central. Na nande utongeria kiri county ya Meru bwina irera bibieru ashindi batatu baria nene ni Kawira Mwangaza uria urashindira giti kio ngavana Meru, Kathuri Murungi ashinda giti kio seneta Meru nawe Elizabeth Karambu Kailemia ashinda mutongeria wekuru kaunti ya Meru. Ngarikone wengi kiri MCA 45 ba Meru ni MCA 10 yake bachokete nabo ni Patrick Muthuri wa Bothugochi West, DMK Kiogoro Abogeta West, Mutembe Imbio Kiwegoji West, Kithenji Ethaiba Wankomo, Martin Kome Makasi Wankwene, Evans Mawira wa Mitungu, Josephat Mugambi wa Kanuni, Silas Mucheke wa Akachu, Simon Kiambi wa Kiagu na James Mungathia wa Karamawond ura wareo mbere agwa 2017 indi achokwa kairika gitene gaka. Victor Karithi Mutuma ure urari niwe mutongeri wa baraba ingie mbungeni ya kaunti ya Meru na MCA wa Athwana na aranirwe ni Jim Muchoi wa UDA. Morgan Mwiti, Weru TV, Meru.
Barabara rombaga ite bare arwiri kiumbe ende barachindiro ibejete hamwe na gukungwira Kawira Mwangaza ni untu wa guchinda gite kia gavana wa kaunti ya Meru ni aranandi borite atongere bangi ba Meru kinya barabati rombanire kugwatanira na Kawira kumutetheria kukuria Meru. Independent candidate power. Independent candidate power. Bao ni atongoria mwanya bare baromba ititia ni bayantu biumbe ende bare mukinyanila baituritio bayikungwira usindi bwangava na Kawira Mwangaza muno bakiuria kurukwe ya wetio ya atongoria bangi ndire bathurwa utongorie ne inkuromba antu betu bonde bukigiti kugwata ekurumba ru bara bagitite ne gutonyithwo utongerene nontu ekuroni antu bethara bena kiao ne antu nyabongo beno utongera bubwega na mamina gitaka ne kumenya mathina jara bugukurukira ne muntu ketha na kiao kagiti gutonya anture ne chonze na kagiti kubutetheria na ndinkuromba bukigiti kubagwata njara bugiti kubatethera giutongerene bubu ne nyabaketha kwino bati komba gitini kuba support bugitene kubona njara bagitini babatene ne gwita nayo na tukethera ndo mena nkibera mwekoro imutongeria ura ntomurume mutongeria kethirikari yetu ibo ebrabo komenya babu bwingwa ekori bethera bakimeneru bakitu ya kiumbe kitena inya kethirikari ke utongeria koro batete ya wasana lakini nkaromba thirikari yonthe warere ne support mtoito mwekoro ra thuri ne nyora te thuri kenda tukomba okoria Kenya yetu na geta na mbere tukethera na ndo ntukuritia thirere twethire twena urumwa na murungu atutharime mkolokineti yokinene bakuria atongoria bathirikari rera ari kurunguru ngavana Kraito Murungi kwa thirikari Kawira mbaru bakure kinya atongoria bangi ukumila ati muno kiri umutethia witithia na mbere kaunti ya Meru thirikari engera ari kuni on kamera ne wate Kawira mbaru kenda ba mo advice na ba mutongeria gutongeria kaunti yetu ya Meru kenda Meru kara ya kaunti iringi kogo ninkaua kere ladies boire what a man can do a woman can do better Sunday na weregera nde na makawera akabwithia nkolokia abraments ba Meru babwithakia ko inkwera murungu iboega na Kawira twere twa mu support twe independent candidate twinde tukaritanira ngwenwe na inkuromba barabara gitane kuromba itizibi babatwe bagitane kurega ni gushindwa na bena capability kwithira bari atongeria ni kuromba bagiti gutetheria MC rora gitire kucharo kwenu MP rora gitire gucharo kwenu wimele porora gitiri kwa bagitenga banora gitiri kwa gite kwithira bena capability re kura mutongeria obatine ku support no tukinya go mutongeria kila gebugiti gutetha Meru gitiko enene bugiti gutetha Kenya egitiko ya enene na ndinkuromba mutongeria wonde rora gitiri ne guchindwa gitiko support mutongeria oreo gitine ku mutethera bukigitiko garura Meru na gitiko gitmutethia gitiko enene na ni untu baromba ite untu ku mwanya bayantu biumbe uwebo Deriwa boro muntu independent Meru county yonde withe urachindrete ka withiro tachindrete rwama nyume mama urwame nyuma ya ngavana wetu mheshimiwa wetu umukarie mature ne yarori antu ba Meru county na bubuinde ankubwira u okireni bowerirwe ngavana wenu na bomu support murungu na twegire inya twendelee kwethira turi antu amwe twinthe na tumbe kwethira twitethia antu bora turabangite utethia ti nontu rwa ritu chindwa kura twethire ndi tukulusi obu na tuchoka na twita wichitha itwendelee utethia antu nontu kwina next time bua kaita kaugangi antu bakona bila tumite tuya kuromba kura na batuthura riu ringi nkiripotera weru weekend kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi Kongina kuekuru kuma mikindori itigania isi ni baikandikite nguo mwikire jo mwanya renjira ya gukenera ochindi bwa Kawira Mwangaza ta gavana wa kaunti ya Meru ekuru baba barabogete machoro ni bariungite na kwinira muchine jo mikindori bakionania kugwerwa kwao kumanya na umbani ba mutongeri ojo nera nandi bamurite kuritira Meru ngugi kenda kuonania antu atikinya ekuru no bomba nekere uriti ngugi obisine chethirikari mukiri wa mithika na chikinya ni amemba baikundi kia Baraka Self Help Group nteretia njilo wandine mekindori tigania centro baraba chumeretie na mwikire yo mwanya ukenera kuthurwa kwa mheshimiwa Bishop Kawira Mwangaza ya governor bathatu county ya Meru neyire aratugurira nguo na aratwira batu tumuatie na maromba na tumuatie nayo yayo ya murungu ikitwe ruare na kuma ria twambiririo ya romba itwitikia machokio yetu mwathani na tucokeretie na murungu mutethia akorwo na arume bara bari mbereke na ruare bira torombaira mama wetu akoya itikira kia ngavana itumire twinthe ikundi na kietu na antu bonde twamuringira kura cietu pa mwanka woro twigirwe no engavana tukotoire tuzana gabo tawerirwe
batwe turingite kura cietu na ururubo nkoro na bwa mwiri na mathwanio no ntubo kwithira batwe katwamenyere metho acio lara ya kuna ilia mami wetu gite yategiria ng'ombe cinywa mbi inya ketha na arumerwe arero na kare imichi bikonunka rware bondo tumerete na robo nene kuhakikisha imichi bira arumanerwe na byo nacio maragara rware tukorewa na murungu otwikwa na turenda ari ya parliament atothetere amba kureta into bibinge ndene ya Meru County atwakire macibitare atobwetheria njira cietu na murungu amutharime ekuruba barabathiurukite thoko yonthe mikindori na ndwimbo cio cindi ibatarĩrĩtie itũmi bira bitumĩte bachumeria kũwĩrua na ũkenera mũtongeria wao atwariarĩre mama kawĩra Mwangaza akĩra ona ekĩrĩte imici bikonunka ibondo twachumeria na ũritũ bunene na ũrũ bunene no tũimwe kũrũ mwensetu arumi tũraua irumi bira bionthe tũracio maragara ekĩrĩte imici bikonunka katũmwe kura iu na ũrũ bũu na kĩraito naĩrwe aite akire anini ki aithoganerie nonto oingo liatho ara wainde bende ito ikerua roro muno rira mami eto aererwe ate sindano nwe imokorora aragarerete kite yawe keng'ang'i auga mami eto ate sindano nwe na tutogwa tore ekoro na tore ana bawe tukawata mami eto mbaru nonto mwana omware nwe ici ororo boina kana ne ate ekoro mwana omware nwe ici ororo boina tuwa tukaigua ororo bo mami wetu no torera arumi batu itorumi na tukwenda kwira king'ang'i kane boya akemenya batu itwe torigana kura na itwere mami wetu no parliament tugakinyĩria ndege na ikutomekinyithetie nonto batu atwenguo nyingi ciose nchanira toreri mama county rari mama county na torere nguo na riu twitite kwa hana bangabana kawira Mwangaza turetha wana ba mama county nende tore hana bangabana no toria kweri totorumeka na mami wetu akaithire no bua itomuete mbaru agaikua ekera batu wana bawe na ba mami bawe rira rumero aretha bacio imisi bibio mami eto atorerete nabio marara yabo kuona iyo arareka kerio atomathira nakio nende biwa muruma tikara muruma kiraito nerwa kara kire mami wetu nkuruki bonanetio chamba kire utongeria bwa mwekuru na arabaina wirigirwa ati nende Meru ikaithira ino garuruku kumenya ati Meru yetu nende ikathongoma muno no ntutonete ngwe cia Bishop Kawira Mwangaza ria women rep ngwe ikonekana metho kuthomethiana bala bonthe batianiria bakira nyomba babonthe kinya antu baitu kabisa baike sibitari itonete ngwe ciawe kinya muntu atena ng'ambe amwa ng'ambe yeria kungu ici ciawe tugana Mwangaza mwekere tekena nene na ituwete ati kuringana ngwe tonete chambi Bishop Kawira Mwangaza giteke twa munekere Meru yetu yatendera Meru yetu ikona rui Meru yetu twakara ya chungai iromba riao ya ikundi ki gavana wao abora wetu weta koruora ofisi ntukwa koruora ofisi atorikane nekenda twekira kalinda kero kara atorere nekenda tweta koruora ofisi nara Meru County nabo murigane na tweterie kilinda kya weta koruora ofisi twina kio ikyo twamwekera ntukwa weta ofisine kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Katho cia mwanya kirigwa mutegeri tana mbere kurumira nteto cietu inchokerete nyume kagitagate kuraja na nteto nkuru kio kebebe mutambo inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadili fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika mbili tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai, niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee, changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Barongore terete chunante dai kuili akodietwa ne mwiriki.
ucio muthikiria FM 96.4 Rumuri rwa Amiru. Nitukubumenyithia kuragwa kana gakaije gokuruba miaka 10 George Githaiga atiro imono na atitune imono na no mukuye na urire Jumaine tariki 9 mweri juju thaa 12 ciogoro ekirite muguto jwa jeans jwa rangi ya maroon, t-shirt ya red na iratu muthemba jwa clocks jwa rangi ya white na aria muthia onekanire ari kangete gicigo bunge kia Gembe Central onde ori okamwona na kurua ringe riboti kire gituo kia polisi kire kire akuye nawe kana ringire Benjamin Kamau thimo gukurukira 0711578550 kana 0750213300. Gatho cha mwanya kirigwa mutegeri gwita na mbere kurumira nteto cietu tugicokera onde kuri na ruciaro rurweru rwatongeria ngwataniro ya thomi be Gembe ni bakuria barabara atonyere itene bagutigira skuru ya Gembe ni gwitithirwa nkathi na gutuika university batongeretwe ni mukaririgiti wao daktari Thiakuno baugite kwithiritwo na mawira neza gukiria skuru eu ende tatingagwa. Dr. Thiakuno ini chairman wa AMB Professionals Forum kuri mantu tukwenda kwarira narua mantu ya university Gembe campus ila branch ya Chuka University tureibirwe kwina rumors ni kwenda ku downgradwa etwika at TVC college na yetu kwarira mantu ya u itukubwa tuinyile tumuno nonto dena ya Gembe region Gembe North na TVC Gembe Central ni waka TVC ili akwe kuyura Gembe South ni waka TVC ingine kwenda kuyura kintu kira batu in this region tutena byo ni a university na nontuba kwithura twena thine kwithura twenda university dene ya Meru dene Yembe ya Meru University yo angiririe tigania kemu yethwa iri Meru town twethwa twena university dene Chuka batu turantu bembe professionals itwetere turwaita kiri Chuka University na twabaromba turabera twirinde kwithura twina university campus dene Gembe Central ibanenkanire eka 35 tubetwe jugune Gembe South inenkanire eka 35 keoi na kwithura tukenda university kuringa na law ireda only 50 acres already to us capacity the need then akira ngondu iba etwe 250 acres where they can bombe ku extend we did Dr. Thiakuno personally ndiba 50 acres na haraka chiuru at the Lapset area so tukibwa aine kwenda kwinamwa etweka TVC itukuba to inyele tumuno tuli antu bembe na twe professionals batwe 2017 President Moi are campaign second round nena President Uhuru are campaign ne 2017 adiro ruye na wire ako eyana na ako declare na ayana directives shia etwika University College ya Chuka College ya Chuka University na wani akayana miaka tigwe kuthira itirabwirwa niyo tukuria thirikari ya Kenya Ministry ya Education ni biritie itwibetwe ibeyete na bokairo ni baraba dutana university yu uraba vivitie na itubwithiti tuyuritie matakwa yonde yara yakwendekana nikatukuri ni onto university yetu tutikwe nkora chata nimbi itwika a full college
nontu bakwithwa itumba kwithwa ni arutwa bakwirira kwetwe yembe kethe katunenkeria arutwa ni university ni Q toka ewa CUPS toka ewa arutwa kuo yethwa tukibarutanaira kuo na community ere ndi waka hostels tutekwira thirikari twokere hostels community ni na bond baoka hostels irashi birikuo library irikuo ni bibite ko kenda tuba tutena university tuba tutena college mbe tawini okaboro wetu ina pumitembe ndekuwa manto ya michuka yembe campus ni kuingwa imbiberwa buboi nondumbe darande organizing secretary wa Meru Professionals na itorutangwe before Professor Njoka Tachuka University nwe wari chairman wetu wa Meru Professionals mbere Professor Muriungi atereya kou I know them both inde baise bobeli na inde expected thai Embe University campus yedere kwethwa a full university but Tharaka yeya yatutia Chogoria yeya yatutia loi nekato tweto atora mwankare kou duare nikankuwa nzori bo nene sana kuigwa university ne kwenda kuniswa endwende. By the way university wi wetu erekie oi ana beto batona angia wita tumioleletie anto bondo te wote mioleletie kenda yetuite the economically nonto anto baketha batena kithomo kinya baketha bena mbesa cia mirana cia mayani batomba witumira boboya kundi ka woni koria ruari nkauria leaders betu nonto inkomenya woni na chairman Dr. Diakono na bange baba inge ituetete tukoria leaders elected leaders batutethia kenda university ye wachatera mira president promisere tueta nyake leaders barabare oru narora kinya ministers betu tueta kebo CSs kinya tu na PS iba ise manto university eto mibakirete tote kumenya nonto baunyana beto na iba kumenya university ya witithwe euro kinya bo baka benefit ko leaders betu to boria as much as to wetia tukurasia the Ministry of Education batutethia kinya bo iba bue toto nyero bekire force kana inya yo be PS be CS be leaders both political non-political nikenda university ye wachata nikenda batu antu bembe twetha twina gintu tukuya yetu kinya twe nonto eketherere aibwe nene muno mbere mbero yonde kwethera embe iroro abotunywa ka university kana kanini akyo tekange twinako. Nyuma yawe gutinda gukaria giti kia MC Award ya Rwirirwa Rera kiri kithurano kira kirikitia kuthira Peter Mutuma Kalembe augite we na ndi agacoka kiri urimi na biashara mwakene jwa 2027 Kalembe uroratindirwa ni Felix Kithinji Ntuo augite kinya na gwitikiria mpumi cha kithurano keu na kira kirio ni kwa MC ujumweru kanya kenda aritira kariba award Ngugi Kalembe ni umwe watongeria barabarari itene bi award nicho MCA mawira kirigia nacho tariria aja miundene kwa ndi tukulima lima kidogo nyanya matunguru spinach na manja maingi ni MCA wa ukabere wa Rwirirwa Rera ja Peter Mutuma Kalembe na uraithurana na mwaka juu aracindirwo ni Kithinji Ntuo na arato trimene na Kalembe mundene jwa wakirimaga na gucokeria kariba wandi Rwirirwa Rera nkatho ni kumugwata mbaru mwangata munthiru yarikiria ngaigwa ngwiritwe sana nonto matunda jara jongo ndandire kirimi yake witano ijo nandi naru nchokete kijo kenda jombo tutethia twine otherwise kanchokia nkatho muno kiri antu bakwa Rwirirwa Rera nonto bagipindi kitu turakarite nabo myake witano irari wonderful irari abata barari antu bakwa ba maana muno na akwa from my bottom of my heart ndirego bachokeria nkatho nonto bakurungama na guni myake witano na so tukethwa turitete ngugi inyingi sana iria twinde igatutethia. Mheshimiwa Kalembe nekite werune na kuga thaiji atithira ari siasene ende akethira mundene jwa wakirita ngugi cia njara mwanka ithurano bia 2027 rira gacokera na kurita murungamo jwawe na ndikanya gako nyani ga kuithurania ngugi ciako nyani iratigiri nyuma muno no mwanka nyani ndibanga bange ngugi ciako no turo bwakwa
ndina family ndina mantu ja maingi jambatire na ndigwikira effort ira yothe ndirekirite ndene aru irora rera no mwangana ni mikire sana kiri family yakwa na kiri uturo bwakwa na siasa ate kuja kagirika na ndo kidogo na ndia tugiriki kidogo ukenyenya gutaka kura uri ringi njomba gutera antu barure nchone mbuga batandingirite kura twenderete no ntunte kwenda gutonya siasa ndira hii kenda tunengera mutano ngo gitu nywa nditatikeje kuwa nangangirwe gukaraja gunu ndangangiru kuma the one go kato moyambu time kurita ngugi no ntu akangangirwa atumba kurita ngugi so narita ngugi wone gitare akweria nkantu bakwa ruire rorera mwerekeo ura twitite ngoro kipita Mutuma Kalembe na ugite ati na thina na MCA umwe rura thuriro wa ndina iu ende akamwika na kumugwata mbaru akiromba kari bonde kwiga kithinji nto bate gutonya sasa ngugine cia we nikenda kabaritira ngugi karomba twitho twina thiri turekanire nyoge kuthwa kwi mantu ju jarario jarakurukire uthio tumba ku reverse na ndi my MCA is honorable kithinji ntuo unwe na ndi MCA wetu tubatere gucoka nyuma we twinthe twamusupporta agaita ngugi kuringana na uwezo bwawe yake we ni ethira twamakirwa nikenda tumenya ni tweta atia so uteki nyongo power belongs to people na ria antu baria na ria antu bathithia ura bathithia you accept ukaringa dust ukaendelea na uturo urankaromba antu baruire iba support mwana bamusupport muno na akangangua kipindi-inĩ kĩawe na itire antu ngugi as per plan ura bangite uningi akwa indaritire na ndaigua nkoro nekwa ni ingwiritwe na akwa bunga ngingwijira na no te muntu kunduma na ate gumpira nditete ura kuringana na uwezo bwakwa na murungu wakwa ngiripotera weru wikendi kuma ruire rwarera gicone kiburi mbita mawira kirigia mutheja nteto na njira inkinyaniru ngucokire nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatanira na bautwi mbitagwa Ntinyari Kinyua.